Ni gute igihugu gito nk'u Rwanda kidakora ku nyanja, kidafite peteroli, gifite abaturage miliyoni 14 gishobora kugera ku iterambere rikomeye gifatanyije n'igihugu gikomeye ku isi kiri mu bihugu 50 bikomeye? Kandi se Ubushinwa bwo bwungukiramo iki? Ni ikibazo cy'ingenzi. Mu mwaka wa 2024 ubucuruzi hagati y'u Rwanda n'Ubushinwa bwageze kuri miliyoni 670 z'amadolari mu mateka y'ibihugu byombi. Reka twinjire mu mizi y'iki kibazo. U Rwanda n'Ubushinwa bifitanye umubano wa diplomasi umaze imyaka 54 watangiye mu mwaka w'1971. Ubufatanye bufatika bwatangiye kwiyongera mu myaka ya za 2000. Basinye amasezerano agera kuri 15 harimo Belt Road Initiative, ni gahunda mpuzamahanga yashinzwe na Xi Jinping mu mwaka wa 2013. Intego yayo ni uguteza imbere ubucuruzi n'imikoranire mu bukungu hagati y'Ubushinwa n'ibindi bihugu byo muri Aziya, Iburayi, Afurika n'ahandi. Iyi gahunda yibanda mu kubaka ibikorwa remezo nk'imihanda ya gari ya moshi, imihanda isanzwe, ibyambu n'imishinga y'ingufu z'amashanyarazi. Kuva icyo gihe u Rwanda rwohereza mu Bushinwa byarazamutse biva kuri miliyoni 39 z'amadolari bigera kuri miliyoni 131 mu mwaka wa 2023. Nyuma ya 2024 haba hari indi ntambwe ikomeye yatewe. Nibyo, mu nama ya Focus yabereye Beijing, ibihugu byombi byazamuye umubano ugera ku rwego rw'ubufatanye bwimbitse bw'inyungu rusange. Bisobanura gukomeza gufatanya mu bikorwa remezo nk'ubuhinzi, ikoranabuhanga rya satelite no kubungabunga amahoro. None uyu mubano wubakiye ku by'umwihariko? Yego ngenzi, uyu mubano wubakiye ku bintu byinshi bitandukanye. Ku ruhande rumwe hari nk'amabuye y'agaciro u Rwanda rwohereza nka gasegereti, uruframe n'itini, ariko Ubushinwa bukeneye byinshi kurushaho. Niyo mpamvu Ubushinwa bwohereje abageologiste, abantu nyine bapima ibigerekeranye n'ubutaka bangana n'118 mu Rwanda, umushinga w'imyaka 3 wo gusuzuma ubushobozi bwose igihugu cyacu cy'u Rwanda cyaba gifite mu ngano y'amabuye y'agaciro hifashishijwe ikoranabuhanga rya satelite. Ese ubu bwaba ari uburyo bwiza bw'ubufatanye nyabwo, cyangwa ni uburyo Ubushinwa bwafashe bwo kwigarurira umutungo wo hirya no hino ku isi? Ni byombi. Ubushinwa bwubaka imihanda myiza ku giciro cyo hasi ugereranyije n'abandi, ariko kandi biba bifitiye inyungu Ubushinwa kwagura ijambo ryabwo ku isi, kubona umutungo kamere no guteza imbere inyungu zabwo. Ni iki Ubushinwa bwubatse mu buryo bufatika mu Rwanda? Ni ikibazo kigamije kumenya ibikorwa bigaragara Ubushinwa bwubatse mu Rwanda bifitiye inyungu ubuzima bw'abaturage b'igihugu cy'u Rwanda. Mu mwaka wa 2023 Ubushinwa bwatanze inkunga ingana na miliyoni 400 z'amayuani, angana na miliyoni 60 z'amadolari mu nzego zirimo ubwikorezi, ubuhinzi, ubuzima, uburezi n'ingufu z'amashanyarazi. Hari kandi inguzanyo ya miliyoni 76 y'amadolari yo kuvugurura imihanda yo mu mujyi wa Kigali, ndetse n'inkunga ingana na miliyoni 42 yo kuvugurura ibitaro bya Masaka. Mu mwaka wa 2025 hatangijwe umushinga w'ingomero za Giseke zuhira imyaka zifite agaciro ka miliyoni 40 z'amadolari, ugamije kuhira hagati ya hegitari 2640 no gufasha ingo zirenga 900 kubona amazi. Ese ntibishobora gushyira u Rwanda mu mwenda uremereye? Kandi ni izihe ngamba zihari zo kwirinda ko uwo mwenda wagira ingaruka mbi ku bukungu bw'igihugu? Mbere yo kwaka inguzanyo, Minisiteri y'Imari Minecofine n'ikigo cy'imari mpuzamahanga IMF babanza gusesengura nimba igihugu kizashobora kwishyura iyo nguzanyo. Leta yibanda ku gufata imyenda ijya mu mishinga ibyara inyungu. Umushinga wa Giseke rero uzafasha kuhira hegitari 2640, bivuze ko umusaruro w'ubuhinzi uziyongera. Abaturage bibafashe kwinjiza amafaranga, bityo igihugu cyinjiza imisoro bigifashe kwishyura rya deni.
Ikindi ni inyungu ku Rwanda, ni inyungu ku Rwanda kuko Ubushinwa butanga inguzanyo ku nyungu nkeya. None nubwo ubufatanye bukomeza kugenda bwiyongera, ntabwo bishobora guteza ikibazo. Urugero nko ku bucuruzi, nk'ubucuruzi butaringaniye, hari icyo wabivugaho? Yego, Ubushinwa bwohereza byinshi mu Rwanda kurusha ibyo u Rwanda rwoherezayo. Hanyuma kuri politiki mpuzamahanga, Nibyo, u Rwanda rushyigikira One China Policy, ibyo bikaba bishobora gutera ubushyamirane n'ibihugu by'Iburengerazuba. hari ingaruka zabaho ku iterambere. Nibyo, hari ubushakashatsi bwerekana ko ishoramari ry'Ubushinwa zitagaragaza impinduka zikomeye mu bukungu bw'u Rwanda muri rusange. Mu magambo make, hari icyo uyu mubano uvuze. Ubucuruzi bwariyongereye. Nko mu mwaka wa 2024, ubucuruzi bwariyongereye bugera kuri miliyoni 670 z'amadolari, akaba ari rwego rwo hejuru ubucuruzi bw'u Rwanda rwari rugezeho. Naho mu rwego rw'ibikorwa remezo nk'imihanda, ibitaro n'ingomero nabyo byariyongereye cyane, aho nko mu Rwanda batwubakiye urugomero rwa Nyabarongo ndetse na rwa rundi rwa Giseke twavuze hejuru. Mu mabuye y'agaciro rero, u Rwanda rwungukiyemo nyine ubufatanye mu mabuye y'agaciro. Hari ubufatanye mu bucukuzi, aho Ubushinwa bukeneye amabuye y'agaciro n'u Rwanda rugakenera inyungu mu bucuruzi. Ariko muri diplomasi naho umubano wakomeje kuba mwiza. Yego, umubano warushijeho kuba mwiza kuva mu mwaka wa 2024. None Ngabo, ni iki u Rwanda rukwiriye kwitaho mu gihe kiri imbere? Icyerekezo 2035 na 2050 kigamije kugera ku bukungu buhambaye. Ahubwo twakwibaza niba Ubushinwa buzadufasha kwihutisha iryo terambere cyangwa buzatuma habaho ubundi buryo bwo kwishingikiriza ku bandi. Yego, nibyo, hari igihe ibyanditse mu mpapuro mu masezerano bitagenda uko byasinywe, ariko iyo amasezerano yubahirijwe uko yasinywe birakunda. Twabonye ko u Rwanda rufite gahunda yiswe Vision 2050 igamije kugera ku gihugu gifite ubukungu. Hari inyungu abaturage babigiraho, nk'ibi byo gucukura amabuye y'agaciro cyangwa se byo gukora ingomero. Hari inyungu zihutiyeho ku baturage. Yego, nibyo, iyo gahunda ya Vision 2050 abaturage bafitemo inyungu nyinshi, kuko nk'amabuye y'agaciro agomba gutunganyirizwa imbere mu gihugu, ubuhinzi bugakorwa hifashishijwe ikoranabuhanga, serivisi z'ikoranabuhanga mbega zigahabwa umwanya munini. Ni ukuvuga ko ubufatanye n'Ubushinwa, u Rwanda n'Ubushinwa bishobora kuba ikiraro cyo kugera kuri iyo ntego. Yego, u Rwanda rukomeje kohereza ibidatunganyije neza mu mahanga, inyungu nyinshi zakwigira hanze. Ariko niba rutangiye gutunganya imitungo kamere yarwo, nibwo ubufatanye buzabyara inyungu nyinshi imbere mu gihugu. None turebye kure mu myaka 10 cyangwa 20 iri imbere, ni izihe nyungu nyamukuru u Rwanda rushobora gukura mu bufatanye bwarwo n'Ubushinwa? Nibyo, ubajije ikibazo cyiza. Hari ibintu bitatu by'ingenzi cyane. Icya mbere ni ikoranabuhanga n'ubumenyi, ariko nubwo kenshi hibandwa ku mabuye y'agaciro, hari uruhare rw'Abashinwa mu kubaka ubushobozi bw'Abanyarwanda, nk'amahugurwa, ubufatanye mu by'ubwubatsi ndetse n'ikoranabuhanga mu buhinzi. Icya kabiri ni ukwagura amasoko. Ubushinwa ni isoko rinini cyane. Iyo u Rwanda rushoboye kongera ibyo rwoherezayo, nk'ikawa yujuje ubuziranenge cyangwa amabuye yatunganyijwe neza, rushobora kongera cyane amafaranga yinjira mu gihugu. Icya gatatu ni ibikorwa bifasha ubukungu mu kuzamuka, nk'imihanda, amazi n'ingufu z'amashanyarazi. Ibyo byose si ibintu bihita bigaragara ako kanya, ariko mu gihe kirekire bifasha ubucuruzi koroha. Ngabo, reka ikiganiro cyacu tugisoreza aha. Yego, reka tugicumbikishiriza aha ngaha, dushimira abakunzi bacu baduteze amatwi muri kino kiganiro, tubashishikariza gutega amatwi ikiganiro kizaza ubutaha, hanyuma baduhe subscribe. Turakomeza gushimira cyane abantu bakoze subscribe n'abadukurikira.
ni inkunga ikomeye bakomeje kuduha.